Tuğanlar assalamualaikum. Sizlerмен Barp Кейси kanalı. Biz Sıkıl обласы Қарақол шаарында жүрөбүз. Бактабан чарбасына келдик. Арашан сол койлор тууралуу сире жакшы чагылдыр берсек. Жалбат жамааты бүгүн кечке чарбаларды кыдырабыз, буйруса. Bir aydan açtı. Akçası bolcol menen azık vaqtda эми. Bunu men şu 3 ayında satsam $5.000'ga. Кайсыл мошеттеги? Çetkini. Биринчиде өзүм сурап атат. $5.000 дейт. Басым. Biz 2 450 болуп калат. şunday bir ay gezinde aldı. Birön 2 ay gezinde aldı. Hazır yenilerini bilen alıp gitti. Anam yenilerin emi Matkan kaytarıp verir. Kaytarıp verir. Şimdi 3,5 aydan keyin. sonu kaçı oldu? Бул Somu $4.000 oldu, $5.000 oldu, $3.000 oldu. Biri kesilmiş. Assalamualaikum. Aleykümselam. Bu koylar qaysi liniyada? Булардын линиялары кандай бактага? Бир маалымат берсеңиз булар жөнүндө. Buların linyalar emi biz tetiге 4 yıldan beri alıp keletabız. Burada Koçkorların linyası aytılчу эмес. Bilesizler. Anan ошондон mo koylor Kurzak деген Koçkorдун kızlarından, balasının kızlarından mындай айтканда козулары. Анан эми азыркы bu жаңы туылган bu козулар доллардын козулары. Козулары прямой, Прямой доллардын козулары. 2-нчи жыл берип атат быйыл. Ал доллар кайсыл линия болуп калат ошондо? Доллар француз линиясы. Француз, а? Жакшы. Канча жылдык мээнет, канча жылдык селекция? Эми буга бир ушу 20 жыл мээнет кылдык баштаганыбыз. Машалла. Буюрса анан Берекесин берсин. Саттык жакшы эле. Жакшы эле бааларга сатылдыбы? Жакшы эле баалар келип атат. Анан буйрган баасы болот экен ар бирин. Ошол эми мына ушу менен азыр келатабыз. Дагы Кудай булса жакшынакай кылып алдыга. Изденүүлөр болуп атат тең, а? Дагы жакшы кылалы деген көй максатыбыз бар да. Биздики эми ушундай жайыт деле жүрөт. Сөзсүз жайытка чыгабыз, жайкысын тоого да чыгат. Ушундай кайтарып да багабыз да. Кышкысын ороодо турат. Эти өтө деле семиз эмес, а? Азыр булардын эттери Тала шартында. тала шартында турат. Азыр өзүңүздөр көрүп атасыздар. Тала шартында экен, достор. Лайкты басабыз. Ысык көлдөн, Караколдон бактабыз. Фамилияңыз кандай болуп калат ошондо? Тороев Бакыт. Тороев бактабыз. Чарбасына береке. Наштаган жакшы чарба койлор сиздерге дагы насип этсин. Рахмат. Бактабанын коросуна кирип кеттабыз, чарбасына кушкулдарын көргөн. Жакта жамаат. Машалла, арачан кочкор. Токтогун Ясин. жашы кандай болуп калды? Yaşı 3 yaş. Mart'ta 3 yaş oldu. 3 yaş 2 ay oldu. Кайсыл линия болуп калат ошондо бул? Ulan Fransız linyası. Француз линиясы. Кайматы эмне бул 3 эми? yosh bo'ldi hozir dollarimiz. 3 yaş oldu. 3 yosh bo'ldi. Parametrlari qanday buni endi? Parametrlar. Parametre quloq qanday, bo'yi qancha? kulağı 22. Төшөктөн кандай? Разрез бар. 1.5 boltda çıkan. Ana ne boşa bir de böyle. Тең билинет эми, а? Боюн бийиктиги. Boyun büyüklüğü şu 1.5 geçeyim. Boyun biyikliği 1.5'e чейин экен. Салмагы дагы белгисиз, а? Dollar degan qo'shib Bir üç çıkıp atat. Salmağı belgisiz çınında. Salmağı belgisiz ekan. Yunga negitib borib berasizlar. Suyungi. Buyrug'una razrezi, uzunluğu. Borini ko'rsatdi. Qo'chqorlar ikkalasi ham bir o'zi. Baksın. Shuna ko'zi Ko'z tushagan. tushgan.
Bunun bağısını kanca da odasız? Baktava. Bağısını kanca da odasız bunu? Basın emme. Işkara telefon açırsa emme. Boldu. Bağlaşıp görsek bolat. Işkara söylöşөбүз дейт. Telefon номерлерди калтырабыз, байланышып Baylaş, bitemem. өзүңүздөр билесиздер. Hem açık ele açsak da ne bolat. Ачыгы канча эми? 50 minden bağlayız. 50 000 долларданбы? 50 bin dolardan. 50 000 Harbi доллардан olsun. сурап атат экен. Anan hem bir soğuda gelse gelişsek bolat. Bana soğuda sünnet demez be. Uzundan 50 binden sonra oteli geldi. Şu kozlar. El bizde çok çay yok tanımayız. Buranı uyuşturamaz. Allah tutalım, çok çay çıkarım, vallahi.